chuanin inule ipaming te ni hru thengem kapaming hi algina lomzola nia kanuming hi larin sangi ani ani le inzot zel taila he kan kal chho mabopanga basketball hi khetan dan hi Lalhnehpuia mi hru thengem Lalhnehpuia kan in lo china han kan in kota han basketball ring hi kan bua ta tang khan kan chena kan khel so chana ti han kan tu chowa 2010 atang khan catch the miang ka te ka kal chowa ta tang khan basketball ka ti chana ani le catch the miang in kal chorin khoi kota te ge in kal thin Lalhnehpuia catch the miang kha kan ti na hun per hi chu Japan Education Center hi nia cha maria po kan mati zo zo ni ani chutia catch the miang te in han kal chhota ka chorin Mizoram wa poli fe chu ke tura ka ngaya voi zang Mizoram hin fe chu to khoya nge khoi puna nge le kum te lar them Mizoram hen voi nga ro chok ve to chung de chu 2014 khan sub junior national nasika ka khela 2017 tho han sub junior tho ka khela chuan 2018 khan Rajasthan under 16 ka khela 2018 tho han junior national Ludhiana khel boga chuan ni kum 2019 khan October tha khan Bihara junior national tho ka khela ni so Mizoram an ve tam ta local chok to alo mong khop mai zo na kan kal le khal mega ato ta hianin zo cha go cheka le NBA Academy tu na yom ta ania NBA Academy tin ngai lu dan nge kai khami te po ka ta che NBA Academy lu dan so hian I NBA hian India ram sang sang hian scout te hian da I ke min mian shet chuan da ha chu sub junior khel tang khan nia sub junior ka khel khan scouts te allo omvea allo ka khe ka te halo ena chuan 2018 March la khan email ha kan tong ta academy trials turin chuti chun me ka ti chodan chuan ni NBA Academy chuan in an lo ching chi big chenga ni tin nge phone call na rong phone chenga tin nge rong contact dan tak che khela kha the ke NBA Academy hian email link meron trials to hamen soma chuan May ni ti tanga ni li kha gida noida trial to ringa chu ani NBA Academy ilu ta ka chuan in ani le NBA Academy nun phung in daily life daily schedule am chi kha mi hru thengem NBA Academy hian gym practice kan ni hian jing dang le chan be vela kan thowa kan academy and punctuality ngai poimwa 6:30 kan practice ania 6:30 ni chuan 6:15 a thleng nge tur ania court hi chuan 6:30 tanga 7:30 ve thleng jing practice kan neya chuan breakfast te kan neya daria de minisom dia school panin kan chuak ta school hi 2:30 thleng kan kala chuan tai practice turin academy lam kan pan leya tai practice hi lai dar thum le chan ve tanga danga le chan ve pe thleng ania chumi zo snacks time te kan neya chuan dar sari tanga dari thi study arania compulsory nia le kha an jing ni nga ya chuan dari da tanga dar ko hi kan dinner ei hunania chuan dinner e zo hian individual workouts te kan neya assignments te kan dia le kha te kan jira chumi zo dar som hi lai chaw ani ani chuanin ani le khami academy khan school on provide chawa tin nge an tayak nge nia amani khan school nei ve thum sim kan academy and JB Public School in partnership in NBA Academy player ho omzong high school hamin at milani and kim scholarship ania school fee te and kim manin choi ve kani thale mai ani chuanin ani le chutia le khajir tam tak te angai tela I practice angai boxia hunin ava top du om ve nge tin nge free time te nei ve ngai yeah academy and basketball le academy ki balance hi hare me ma se a thelo ko ni lawa I kan coach te hian schedule thatak ki min set up saka ani le NBA Academy tan hianin India NBA Academy omaram thong thong apo om ning kan thria
ta chuan in tinge in to khom na hun ke mo India ram tan fe chhuak chi te kha om chulai chu min an thil zau ta che NBA Academy hian NBA Global Games in nei thina chuta chuan mun sang academy omde kani tum khom thina chumi mai ba international tournaments ramdanga international player ho tenen kanin khe ho thina 2018 khan Canberra Australia NBA Academy India IO in ka zu chuak le a chuan nikum 2019 July thla khan San Diego le Atlanta NBA Academy Games ke to thawin fe chok ani ai chu ding a chuan in le ka zir kha in ta thash hi tinami mi chung hian school kan lo thei a kan lo ta chuan chumi chunga kan class kan miss chunga kan notes vel kan miss ho ka kan school min boy pui sak veka kan su kan le vera nge extra time de extra task min kan puya chuan notes de min provide a va thave chu chu ani le chu tia rampon in fe chu tum chuarin in tin nge khen na te in tin nge in ti thin kan academy hian thlen na ve hian boy pui veka ni Canberra kan kal kha chuan Australian Institute of Sports a hian kan thinga chumi hun chu Australian national team ho anom khom na nia i dormitory nge ting hotel ang hi ni mai changkang do a hemi thlen tira chuan nikum Atlanta kha chuan hotel pa nga yang a hian mi thlen tira ni ani he mai ani le chumi kar du zo bel du na kaneya nikum 2019 kum ta kan NBA India arun kan neya Mumbai khanin Indiana Pacers le Sacramento Kings ka ta khanin in tin nge NBA Academy ho ka in pusave ve ga she enge role te name enge no ti ve mi shu them khlai ka nikum han NBA India Games ha ama saber tan India hanaron nei ta han academy players hoi nge role thatak kan nei ve a I nge kami games chunga player te ho an lo warm up a ball pass to ate kan lo tanga chuan chumi mai ba ga kan practice ha kan chul mi chong lo a huna po practice te kan ya Central Indian Railways te kan tuma friendly match te kan ya han kan di chong ani chu NBA players tam tak chu isu bu ve no don di ani mo vane he mai mi so tam tak chu NBA players han chi be mo to kan cha don tha la ku de boka vane khop mai ani le NBA Academy hian tu na hian season hi yong to ni ka shia season za ngai la ne ya season hi chung chun zir tam tak ni ringa ms la zo mi shil thei inim Academy NBA Academy season khat kala ne ya tu ni ka last year turania chuan ka season masa khan til tam tak azir chu NBA Academy hian basketball ngor kan zir lawa personality le psychological development de mi puiting zoka min kan chu theinan min kai shoya basketball a big ero hi chuan kan practice te hi positional workout ang le team workout ang he kan nei thina positional workout chuan point guard in point guard ta point guard in game chu a man tur skills ti chang kha min zitira chuan team game team practice ang hi chuan team minam mo tur kan offense te kan zira game read ante pressure kan man theinan scrimmage te kan khela ni khop mai ani le NBA Academy he tinge session kal dan khilo shooting drills te set play drills te tin he kalo chik ve cha e train de hona in khel po he coaching ability hi coach ni tura ability hi nei in shria etiang ang drills in ang zong hi tinge an zirtir thin chawmi kan coach Ronald Kasi player developmental coach academy kan ne hinia ani thiame ma kan share dan to John Houston Rockets James Harden personal trainer three ania coaching he bet thiame ma chuan kan practice zone hian da carton be hi player development session ngor kan ne hina point guard idam mo tur hangji dribbling skills zong kha mi jil te
chuanin ani le ka NBA academy kha ka ron tlo ve zo ya ve khat ka in shooting drills tina khol ka muwa tu me a thale me mizoram pa he cha om dia wa kha enting nge in drills kal nan hung kha enting kal pui thin kan shooting machine hi doctor dish ania doctor dish to call chikhat hey kan shoot ta chuan ball around pass so to call ani me so kem ta ber chuan hemi machine hi kan phone app ne kan connect ta chuan kan app atang chuan kan question assignment min on thon thina chuan kan shooting machine han account na basket count na khawm ta khami khan a chut zela chuan kan assignment kha kan tinge ti lo ti kha lo chu ve zel boka ti khan engma a treat thei lo a ti nge ngai ni kan assignment te ho record thap ani mo ha thave chu tro chuan ani le ei chu kan phela khan season kha chaw ni to NBA academy hi lo zo ta la enge ni itum basketball khel sun zon zel ni tuma engineer kalam nge ni science ka ti ang pang nge subject ila ka khela wa ka ti ha nge NBA academy hi zo ta la ni itum academy NBA academy zo ha tumbe ka ultimate goal to professional khel hi nia tuna ka tumber shi ero hi chu USA scholarship munia NCAA Division 3 scholarship tal an mu venge ka tuma chu ka mu lo ani ero chuan education lama ka in focus on sports lama ka ti ta sa physical education lam hila ka tuma Mizoram ate po coaching ti ka pethenga college ate po na te zon the to na chu hi chuan ka tum Mizoram hian kan thela in Mizoram Super League kan nei ve a India rama chonin basketball league changtlum parangai le rei to ber local chun ania kata khanin I khel ve ni ka ria enti kuma khan ni I khela kumin zange ni a en klapta ni khel Mizoram Super League kha sang hi som pariat khan ka khel ve a kata khan kum som panga ka nia kha MSL 4 khan nia chuan Mishamen kam holo tanga khel alo ni chu lo rei ve le he mai ani le hey COVID-19 wangin pandemic tu po kan boya tu po kan harsa kan lin phunga khaila ka hemi lockdown la yen and ting physical fitness I maintain and ting NBA academy tenen in academy in school by pialama assignment te ram te thin che em khala ga khamin shil fe thingen tulai COVID-19 wa hian kanina antoma engma kan it ka pona te kan so thelo amai ro chu kan coach te hian workout ti tur hi mon thonji assignment ang ten bit athletic app hi kan ya ta chuan kan strength and conditioning kan workout ti tur zong te mon thona chuan basketball la ero hi chuan kan workout ti tur hi WhatsApp ai mon thon me a kan coach te hian approachable MMA du zona kan nei ten kan vazot mai thea kan weakness te kan vazot thea ta kan workout kan work the na kan pan mai the ni wa chwe chuanin online lecture ang kan ti hang insirtir na online atang he in dong fo pok tro achale mai chuan ani le to question pa ngai to ber extra mai mo to ber chuanin izir na ti boi lo hian engtin nge basketball hi ikal pui zelang priority engtin nge le khasri pek thian engtin nge chu tlai te chu shri thian le khasir le basketball ka ngai poi mo ta hi ai nang ve ve a kan academy hian nge routine hi min set sak thaba kan academic line kan ti chi lo na le basketball lama po kan improve chho del nan chuan exam day kan nei na hi chuan kan academy apo kan practice duration day anti claima anti ang top yan academy min pui be chuan min puya lama hian mani in extra effort kan pek be hinga ya board exam kan nei te han Dakar live cho ka mu thina chuan practice day nga le thina ka board exam la soile taila I claimin kavan ne tong ka soi team no blessing this ga to ba kami exam na khan ankle injury kha kan ita thawa
nghe các practice thấy lo ni chuan các practice thấy lo chung khan để khá khá chắc khan cái gì thấy board example chắc in kapas về thế ni anh cũng thế vậy anh lại tôi nói cho nên question in dot tool khác cái dot build on rồi xem mà sẽ bonus question cái gì hậu tết đấy là chán tool này ha favorite NBA club anh vanga đủ ngay nhỉ favorite MSL club anh vanga đủ ngay nhỉ hắn sẽ phát đấy lẽ tuna ka favorite NBA team chu Los Angeles Lakers ni achan bera soi to LeBron James fa hindi me LeBron James ka ngai sanga a team game an khelte yang unang matia chu bang chuan ka favorite NBA team ni chu chuan MSL club pa hian Jacob BC hi kan bank club ani na ang le an team game unang matin na ba in ka favorite MSL team ani anh này tôi nói hiện basketball i hay mil cho nên anh role ngay khi bắt đầu là tôi nói hiện giá về ngay i hay thì sẽ phát đấy ka hai ti 6-1 anh này zo bel na 6-1 thì ta cho nên NBA kan bi lukan in sang hay 5'11 inches ni về thang bel ni mo cho nên này tôi nói hiện 6-1 ni cho nên anh role ngay anh position ngay khi basketball hiện academy hen point guard ka khela achang chuan shooting guard a hen min da le zeu zela Mizoram aprang khel po hen point guard emo shooting guard a khela ni chu ni le hey tuna Mizoram a chuan iran honga tongmo lam de sela tlema alien average apo tlema lian poli ni na hian big man role te ron khelve tum khel nge nia khami academy i role pa kha maintain tum academy ka role pa hi maintain ka tuma chan chu hetan big man ang kan khele dei chon khuta ka jina ka mang tang kai hi no lawa izola Mizoram ma hen chuan ka hai ka nei ta indian point guard tum tur ha ke ai lo hiam ta ama la kan advantage kan nei ta chia chuan big man han khel ka chu ka tum lem lo na thakop man chu ani le tuna basketball court chu ma hian nei in baseline jumper ten tia train 45 katiang angle sang spot sang kha omni ta choin khoi lai hi nge shooting range thatna bera shia angle hi nge thabera shia na spot te po I du le se the 45 degree hi ka shooting spot ani be hen ka shia shoot at no ko degree ka 45 degree hen chuan ani le hey tunlaya move sang ron oma sang khata khan inge han zirbik amo du big real favorite move khatiang deu kha inem favorite move tien kaman na sathi ka swimming at turn around jumper hi nia ka du chan hi chu Kobe Bryant ka ngai sang ye ma ani hela mang na sa fade away jumper te mu dong pa ti chuan ti be ka lo tum be thin ani ma mani to bera mizo pe na kan ngai san dang thei hi nia 3 points lu thei te pokan ngai sang tho ma se dang thei ni kan chak em ke pon kan op anla ka chak bera nia una hi dang them o dang thei 6-1 ai dang thei so maintain ze it mem o nge vertical increase help ko tuma o kha ibula han trophy le medal pati oma kha omzia bin fil la pache kumtin he kan academy hen Delhi area university sene tournament ke la college league ki kan tia chuta chuan kan medal don te ania hi ni kumhan nge college league ka ton ania college tournament all tournament team trophy nia ta hian tournament a khe thazwa ho than ko ma ka tel ve a hemi game nge final ha chu ka ta special be ma chan chu ilhiam chunga nga khera ta han ka this bulge kan ya L4 L5 this bulge na ju ka kong ru hi apong chho ina ne kami na chung kha ka khelu ya kan point main nge starter ha ni sia kana kha shil du lok lo ka khelu chara chuan nge a special be rio ani ne medal ho kha hi ni kuma hemi ka don na kan champion na ka medal don ania chuan hi nikum hasa college league kan don bronze medal ani lo dong ve no to ni kha ai tam kha dong tur du sa kan hlan tel hal che
ani chuanin tikhan kan du to ko nga zo bet na po om to lowa I hun lu tak min pe kan lo me ma I kan zela tura tu sak na sang tak kan lan che la me o Ka lo me.